Muigana wa ciringi bilioni 3.5 ari guothirio ria arimi mbembe matarihitwo riu itena ria mbere ria urihi wa ciringi bilioni 1.4 ni uratanywo gukorwo gitirihwo kwa ihinda ria thikũ 21 ciukite. Kuringana na ndumiriri kuma ruhonge rwa kigina kuma umuthi arimi othe aria matari mamukira marihi mao matanyitwo gukorwo makiyuria fomu iria ikuonania muigana wa mbembe iria mendetie, tariki cia wendia undu umwe na muigana uria matari mararihwo. Ona kuri uguo thina undu guthiraga watira gikiria gicunje kinini gia thiri uria arimi matari mararihwo. Kungina kuo kambuni ya SBM Holdings kuma bururi wa Mauritius ni ambiririo ramati wa bengi haguku ya Chase Bank ikigwatira gicunje kia 75 hari 100 kia bengi ino, guku gicunje kia 25 gikigwatirwo ni shareholders ahau kabere ya bengi ino. The way we dealt with it through the expression of interest has been very transparent. And the objective here was to maximize the returns. From the ground level, there is that deep, sincere, and will. Ona kuri uguo muigithia uria waigite mbeca ciake bengi-ini ino arihotaga kuruta o gicunje kia 50 tu hari 100 kia mbeca ciake, guku akiamukira matigari make thutha wa miaka 3 kigina kiria gigukorwo gigiciara njoherera. Kungina kuo bengi ya Equity ni thiete na mbere na kwagirithia utungata wayo kuhitukira njira cia kiriu. Umuthi uyu utungata wa Equitel na motungata mangi ma bengi ino kuhitukira njira cia kiriu magitigirwo kambuni ya Finserv Limited. Kuringana na murugamiriri munene wa kambuni ya Finserv Jack Gary, umuthi uyu gicunje kia 97 kia motungata ma bengi ino mamukagirwo kuhitukira mitambo ya kiriu, undu uria uguthie na mbere kwagirithio uria matuko maregera. 60% of our customers are mama mbogas on Equitel who transfer money every day, who receive money every day. So we said, look, if we empower those people, then we can empower people up the value chain. Na muthia ruhonge rwa onjoria kiumbe rwa KEPSA ni rumenereirie mendekithia maria matanyitwo kuongerera thogora wa maguta bururi-ini, makiuga undu uyu ni ukuhotomia utungata makiria ruhonge-ini rwa iganda. Handu-ini ha mithia onjoria ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Bataru wa Mwangi.